Hapo sau po prakanta aipor u Donald Trump ya ke Iran ban plino ya ke Strait of Hormuz. Balada kamla ban le ya katakan sa syak penjot ya baro ki jaga penmi boarding bat ya baro ki jingking ha baro ke wei ke tei ke Iran. Kani ke di jing maham ke bakhadu ka barangshan jong presiden jo ke Amerika u Donald Trump. Dag bawlo ongba ka syong hagamon jong ke Iran lakan pline am ya ke Duriau Strait of Hormuz. Ne kan mat ya ke rujok ke basyur khai ha hapo jong ke tei ke ni kwa ya ke Iran bakan plino ya ke Strait of Hormuz. Hashwa ba ka jing kan mat hapo jong ke tei ke lada kamla ban le ya ke tai ke Iran ke haban kni no ya baro ki kam shalan umpnyang jong ke tei ke Iran baro ke wei. Nimla syu banang yaisa ye ke jing le mon jo ke Iran ngen aipor khadu hapo sau pho fraganta bagade ban plino ye ke Strait of Hormuz bat kani ke jing aipor ke khadu jong Donald Trump ya ke Iran kan kut hadu ke sngibar batula kren ru da ke basai ye ke ne sai ke Iran da ke tin ke korba bagare Iran ke ban plino sisnon ye ke Strait of Hormuz balada kamla ban pli kan samat ye ke dujok ke besir khai bha hapo jong ke tegri Donald Trump lo tmu ban hirthma ya baro ke jaga penlang umprang jo ke Iran bat ye ki jingking baro hapo jong kategori lada kamla aban pli satya ya ke Strait of Hormuz hadin bakapor balabu kalakutna kani ke jing maham ke bakhadu jong Donald Trump hadin ke jing yat ke balai pho news ngi jo ke thma hapo jong ke West Asia ha kini kita yo ke dap ke Amerika ke dap ban aipor sapo prakantai ke Iran hanrei ke Iran kam samlale ye ke ye ke Amerika ke ban bupor Hashwa baka Amerika kan sa penjot no ya baro ki jaga penmi boarding bad ya baro ki jaga kensho umpnyang ha baro kuwe ke Iran lada ke Iran kan nang pen kenya ke jingbu por ke bakhadu jong ke Amerika ban plino sisendon ya ke Strait of Hormuz hapo jogi sau pho prakanta katkum ke jingbu por jo ke Amerika Donald Trump la kren ke basai ke jingkhang jo ke Iran ya ke Strait of Hormuz kala kta ya ke jingsalan umpnyang ha ke leng saudong jong ke perthai bad baka perthai ru matagaran hapdeng jo ke jing ke kraw kani ke jingbu por ke bakhadu jong Donald Trump ko masau pho prakantai ai ke Iran kan salam se ka thma ke basir khai bha jong ke perthai namar la sngo thu sai ba ke Amerika kan map satya la de ke Iran kamla satya ban le ye ke ai ke ba ke Amerika ke le banong kumta ke Iran kampat samla kren ai halor jong ke jing ai por ke bakhadu jong Amerika la kan pline am ye ke Strait of Hormuz ne kan pediang ye ke dujok kum bala maham de ke Amerika tong ndang ye ap ye wipat ke kubor ke banang wan kublish bun tat hadu ikandu ha wipat ke video